Baba ngiyabingelela umoya engcwele lokhona phakathi kwethu. Amen. Ngibingelela abaqali bethu enkosini, ngingasiyesha umpostoli namalapostoli. Ngibingelela babe nabalumkhwanazi. Ngibingelela inkosi ithi khona. Ngibingelela nabantu besingabo lamuhla. Bantu labasha egameni likaJesu. Amen. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngisindisiwe bazalwane. Jesu wangenzela umusa nami. Ngahlangana naye kuso nebuso Nkosi sibusise. Amen. Ngibaba Ndzinisa laba ngangaki. Ngikhona khona lapha. Bese kakhohlakala ngalokuthi vele umuntu uhlala ukhona. Uzothi introduce kanhlanga kumgcoka nalokuthi every day the introduce Nkosi sibusise. Amen. Amen. Ngiyathanda ukusho ukuthi ngabingelela ne-praise team. Ngibabingelele bonke ngayishiya i-praise team kangiyo. Yesikhondako nayo la. Lenzayo Nkosi isibusise. Amen. Ngiyawulalela abazalwane ukuthi umoya ingcwele uthini. I may move faster, I may move slowly. Yes. But ngiyawulalela lokhu engikuvayo ukuthi angive kanjani Nkosi isibusise. Amen. Amen. Libandla abazalwane li-incomplete ngaphandle kwabantu abasha. Yeah. Amen. Amen. Mina uNkulunkulu ngisitile interest yami kakhulu isekubukela ibandla aliboneke complete. If I speak about the church, ngikhuluma ngale completeness. Ngokuthi kunabo baba, kunabo make. Noma bunye noma babili. Kunabantu abasha kune-Sunday school. All the components are functional properly. Amen. Uma lama components onke function properly, umoya wabo uyalimala. Amen. Amen. Ngibo ngithi ngithanda ngathi ngifika la ngichaza ngathi ngingabathanza abantu abasha. Ngibala ihlekeni nabazalwane Nkosi ngibusise. Amen. Ngicela abazalwane ukuthi ngekusitwa umoya engcwele sicale ngekufunda livi. Sifunze 1 Kings chapter 11. Lungasifundela kahle afundzele from verse 1 to 6. Abese nasecedza lapho singakathandazi sophinde ufunza ihlabelelo, songs of songs. Ihlabelelo ufunza khona verse 2, ufunza chapter 2 ufunza verse 7. Then isihlabelelo sesiyaqhubeka abazalwane. Hallelujah. Amen. Incwadi yemakhosi yekucala chapter number 11 verse 1. Sihloko sithi emakhosikazi aSolomon. Solomon inkosi wathandana nebafati labanyenti betive ngaphandle kwalendvodzakati yaFaro. Abesane makhosikazi labengemaMowabi nalabengema-Amoni nalabengama-Edomu nalabengemaSidoni kanye nalabengemaHethi. Abesuka kuletive simakadze labekhulume ngato kuma-Israyeli wathi ningaqali nenziselane nato ngobe nome kanjani tiyawuguculela tinhlitiyo tenu
kubonkulunkulu bakhe. Noko-ke Solomon yena wanamathela kuwo ngeluthando. Abanamakhosikazi labe-700 labetalwa ngemakhosi. Tingane takhe tatingu-300. Emakhosikazi akhe amphambukisa. Ngesikhathi Solomon akhula, emakhosikazi akhe abeya ngekuya kuphambukisela inhliziyo yakhe etithixweni tawo. Inhliziyo yakhe yayingasekathimikeli ngalokuphelele kusimakadze lonkulunkulu wakhe njengenhliziyo yeyise Davide. Walandzela bo-Ashtarothe, sithixokazi semasidoni, namoloki, sithixo sema-Amoni, lesasisinengiso. Ngakho Solomoni wenda lokubi emehlweni asimakaze. Akazange alandzele simakadze ngalokuphelele njengobe kwakwende uyise Davide. Amen. Ngicela sifunde-ke Songs of Songs chapter 2 sifunde verse 7 again. Hallelujah. Ingoma yetingoma chapter 2 verse 7. Ngiyaniyala madvodzakati aseJerusalema ngetimphahla nangetinyamatane letinsikati tesigama ngithi ningaluvusi Lutsandvo futsi ningalunyakatisi Luze Lutivukele Lona. Amen. Umuhle uNkulunkulu wethu enzambama. Jehova Nkosi yababatela. uNkulunkulu wehlele esihlalweni semkhosi sikufanele ngoNkulunkulu wethu. Siyabonga Baba ethambama ukuthi umbuso wakho Nkosi uyawehlisela Baba ezinhliziyweni zethu. Livi lakho Nkosi lithi lena sithandaza sibothi umbuso wakho Baba awude. Namanje-ke uNkulunkulu siyabonga Nkosi uthi ethambama ufuna ukusithululela Baba inhliziyo yakho. Siyabonga Nkosi ukuthi ufuna Baba sisonzele kuwe kakhulu Nkosi kunayitolo. Sibonga uthando lwakho uNkulunkulu nganalivi lakho Baba losiphakela lona enzambama. Inhliziyo zethu tiyalemukela Nkosi nekuthuthumela. Sithi Baba khuluma inhliziyo zethu. Khuluma uNkulunkulu inthando yakho. Yena Nkosi sikwati kabusha. Yena Nkosi inhliziyo zethu tibe nekuphenduka Baba. Kulokubi uNkulunkulu lebese sikwenda lokusiphambanisa nawe Baba. Uthi Nkosi endlini lakho konke lokutiphakamisako Baba. Lokwenta Nkosi ukukhonda ukuthi kungasahambi ngendlela lengiyo uyamelana nabo. uNkulunkulu wethu loyingcwele nanamuhla ke Baba. Hlisa Nkosi onke malathi. Labonakala phakathi empilweni zethu. Labonakala funa uNkulunkulu ukufanana nelakho. Baba wethu loyingcwele uthi uNkulunkulu lonemona. Uthi Nkosi awufuni ikholo labanye boNkulunkulu ngaphandle kwakho. Inhliziyo zethu ke Baba enzambama tiyaphenduka Nkosi. Siyahlukana Baba nemalathi lebese sihlakele wona Baba. Abo ashera uNkulunkulu wethu netithixo Baba talelive lesiphila kuto. Sibisela inhliziyo zethu kuwe Nkosi. Ngakho konke lesinako umntana wakho ke uNkulunkulu wathi wanguwe Nkosi usemphathisile livi la namuhla. Qhubeka Nkosi ufake amandla kuye. Uthi phela ukhuluma Nkosi nabo Peter nabo Paul encwadzini yakho. Wathi utawubanike amandla kuma phambi kwabantu bathi shumayele indzaba takho ngesibindi. Naye ke Nkosi sithandazela sibindi enzambama. Sithandazela amandla Baba lavela kuwe. Khuluma ngaye Nkosi empilweni zethu siphilise Nkosi ngelivi lelitawuphuma emlonyeni wakho uNkulunkulu. Through him oh God phakamisa inhliziyo zethu Nkosi sisonzele kuwe ngegama lika Jesu Kristu Nkosi manje naphakade. Amen. 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 uNkulunkulu bazalwane uyasenyanya sona. Usenyanya noma ngasenyiwa ubani. Noma ngasenyiwa inkosi Solomon. Lebekathe uNkulunkulu noma umhla ahlakaniphe kwendlula onke amakhosi lebekake abonakala emhlabeni. Amen. Umlando waSolomon futhi
bekahlakaniphe kwendlula onke emakhosi lebekakhona ngaleso sikhathi. Uthi bekusuka emakhosi la enzaweni letikhashane eke atofuna ukuhlakanipha kuSolomon. Amen. 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 Kepha Solomon wavinjwa into letincane. Apho konke lokuhlakanipha bekanawo. iBhayibheli liyaveza la ukuthi wathatha abafati abaningi. Wathatha nebafati beTivi. Wasuka evini lakhe. uNkulunkulu wenyanya disobedience. Amen. Amen. Solomon disobeyed God. Amen. Wala kumhlonipha uNkulunkulu wahamba wayothatha abafati beTivi kanti uThixo angabathathi. Yeah. Amen. Amen. Siphila esikhathini la bantu bangamesabi khona uNkulunkulu. Yeah. Siphila esikhathini la lesive semaswati lebafakaze ngaso ekuqaleni sifana nalesive saka-Israyeli ngalesa sikhathi sabo Solomon. In fact, nawufunza ngesive saka-Israyeli sifana ncamashi nathi nyama. Previously noma kadzeni ngaleta tikhathi tabokhokho bethu bavele bakhonda amadlozi noma tithixo direct bangakhondi naNkulunkulu. But nyalo noma ngaya kuphi ucala ukuthandazo kanti akukho la. Bakhonda uNkulunkulu nabo uNkulunkulu. We want to mix the two. Inkosi isibusise. Lokhu lekakusho-ke nalokhu lokuvekako la ngaSolomon. Emva kwalesi sigaba lesi live laka-Israyeli lahlukana kabili. Kwaqala khona kuba na-Israyeli kwabese kuba naJuda. Kusukela la kuSolomon. Ngenxa yokuthi uSolomon angalaleli uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngilakuvela khona lokwehlukana emkhathini walesive saka-Israyeli. That's why nakafika Jesu ute kule tive letintu. Ute uJuda naka-Israyeli. Sebehlukana. That's why athamuka lo mfati waseSamaria because umfati waseSamaria bese suka kuphi ka-Israyeli. Baka-Israyeli bebakhondetive in such a way that bakanselana bakhondana nabo uNkulunkulu bawo bekangcono laba bakaJuda. Amen. Umlando ukuthi bebahle laba bakaJuda bona bamkhonda uNkulunkulu bekubane inkosi lebetikhonda purely njengabo Josiah tibulale tonke tithixo letikhona kukhonwe uNkulunkulu yena yedwa. Inkosi isibusise. Kepha ngale la-Israyeli kwakumnyama. Kwathi noma sekufika isikhathi sokuthi bathunjwe. Laba baka-Israyeli bathunjwe baye e-Assyria, baya e-Assyria bafike khona labanye abazali babuye. Bahamba siphelane, bathunjwa siphelane. Lababuya baluvelela bamkhonda uNkulunkulu kepha bamkhonda naleti thixo zabo. Ngalokugangiselana kwagcina sebamkhonda naleti thixo zabo. Amen. Ngikho ke lo mfati waseSamaria bekathi thine emaJuda thine baka-Israyeli noma thine emaSamaria nebaka-Juda azilelane. Kwadala lo mkhathi inkosi isibusise. Sinehlandla konja thine ukuthi during that period bekuthi sisuka kaJuda Jesu beka-treata these two tribes bakaJuda bona. Nyalo sowavulela nebeTivi. Amen. Wenela ukusivulela thine beTivi nathi sesikhonda uNkulunkulu. Wasasinike le chance aphize sajika sayokhonda letithi. That is the difference. During that time angakafiki Jesu bekumlaba kuphela bebakhonda uNkulunkulu netithi. Nyalo sengithi sekhonda uNkulunkulu netithi. Inkosi isibusise. Kusenthandazweni ukuthi uNkulunkulu akwembule lokho ezivele semaswati. Akwembule lokho kunake wonke umuntu losebandleni likaKristu. Amen.
letinye taletinto tenziwa ukuthi libandla alikho endzaweni. Sawukhumbula ukuthi kwentekani nalibandla sendzaweni. Uma ufunza ngicela usifunzele mama. Uma ufunza encwadzini yezenzo ufunze chapter 12. Encwadzini yezenzo Ezenzo chapter 12 ufunze khona verse 21 and 23. 21 to 23. Hallelujah. Imsebenti yabapostoli chapter 12 verse 21 kuya 23. Sihloko sithi kufa kwaHerodi. Ngelilanga lelalikhetsekile, Herodi wembatha ingubo zakhe zobukhosi, wahlala esihlalweni sobukhosi, wabeka inkulumo kubantu. Bamemeta bathi, akusuye umuntu lona lokhulumayo, kepha uNkulunkulu. Khona lapho ingilosi yenkosi yashaya Herodi ngobe abengamniki uNkulunkulu umculo, wadliwa dibungu waze wafa. Amen. Libandla nasendzaweni bazalwane. Libandla nasendzaweni yayo. Kude lo blasphema libandla. Amen. Amen. Herodi lekhuluma ngaye bekajabulile ayakokhuluma nebantu. Herodi lekhuluma ngaye bekabambe endlu wambulala. Bajabula abantu bamphakamisa bamenza umuntu omkhulu because ene into labayifunayo. Sebaqhubeka abantu bathi Lona lenkulumo lekhulumako ifanana nenkulumo kaNkulunkulu. This is Bible la ingilosi during that time because ibandla besenza wena. Uma ngabe sendlule inhluphekweni bazalwane akusho ukuthi ibandla likwenza wena. Kulethi inhlupheko lesendlula kuto senduliswa uNkulunkulu. Ngifuna ukuchaza ngapha bazalwane. Sometimes uNkulunkulu ngathini kusukela kuba prophet bo Isaiah, bo Hezekiah, bo Jeremiah, mangabe uNkulunkulu afuna ukukhombisa labantu ukuthi yena usebenza kanjani, uyademonstrate. Amen. Amen. Sawukhumbula ukuthi Jeremiah wademonstrate wafaka Job. Amen. Hallelujah. Ademonstrate abantu ukuthi uNkulunkulu uthi abathwale Job labo. Sawukhumbula Hosea ukuthi wademonstrate uNkulunkulu ngaye ukuthi athathe umfati wengwane. Amen. Nakithi uNkulunkulu nakasingenisa kuletinye inhlupheko uyademonstrate. If uNkulunkulu ifuna makhelwane lothumela loyekela tilwane takhe titodla lakho, the way you treat that makhelwane uNkulunkulu ufuna demonstrate lo makhelwane ukuthi wena ezumzalwane ubehave kanjani na uhlangana netinkinga lenjengale. Wendela ukuthi nangabe kufika ilanga le-judgment kube bede la bangadehlulela ngalo. Amen. Nabantu labasha God demonstrate. Nakathi uNkulunkulu bantu labasha, there is no sex before marriage. He just meant it. That is a commandment. It's a command. Amen. You will have to do it that way. Amen. Ma wendlula wena kuleyo ndzawo leyo lengisho ufike emshadweni ugcine leso sithembiso leso, there is a special blessing la wendela sona kuNkulunkulu. Kune special blessings la bekele sona. Amen. Nekuthi uma ngabe ufika to those areas ulalele uNkulunkulu from the word go. Amen. uNkulunkulu nangabe atakhomba ngitaba umsithi wakho at times lokhuluma uNkulunkulu at times abo accepteki ngenyameni yakho. Amen. But you go for it because ushito uNkulunkulu inkosi isibusisi. Ngibonge bekisanga ukuthi uNkulunkulu uyademonstrate.
when he wants to do something emhlabeni, he demonstrates. Nyalo uNkulunkulu udemonstrate ngathi libandla la emhlabeni. Njengoba abantu emaswati akhonda uNkulunkulu nabo uNkulunkulu, the church is the only place lapho khona uNkulunkulu kuphela. Enangabe uNkulunkulu akwendlulisa kuleti yetinto usuka demonstrate ukuthi umuntu uyakhona ukukhonda uNkulunkulu yedwa. Endlule kuleti into leti. Amen. Sidalwe kulesinye isikhathi singadali leti yetinto satshelwa ukuthi la ufika la wende nje. But nangabe uNkulunkulu asagcwele kuye somvumele uNkulunkulu uyaphambana nalento edini. And follow what God is saying. Inkosi isibusise. Amen. Amen. Ukuba musha bezalwane akuqali nyalo ngale century lena lesikuyo ya 2023. Kuba musha wakadzeni. And letilimo noma lama processes lo wendlula kuona umusha uzofika ebuzaleni are still the same. Manje ukuthi ngilendlela lesesiwatreatha ngayo. Amen. Bangavuma labanye nangabe usemusha usindisiwe uhamba nje uthi uyoxoxa nebala labangangawe labasha. Noma usesikoleni noma ukuphi, the topic of the day nangabe kubafana are women, girlfriend and boyfriend. That is general. It's still the same namanje. This was the same kids generation yet, not generation then, not generation then. That is how generation was, it has been the same. Umehluko ukuthi mhlambe nyalo sekunanathi impilo. Lebathumelelana ngakho letinto letiningi lodibonayo lebe kungekho ngesikhathi sethu. Lithi bekhulunywa kakhulu ngemlomo. But uNkulunkulu uyaphephisa if uhlezi ulalela levila. Amen. Ngiyebo ngikhuluma ngalendzaba lena lethi ungalunyakatisi lutsandvo sikhathi singashi. Hallelujah. Amen. Umcoka ukuthi abantu abasha bayi-understand that secret, that process, because inabafike bafe khona. Amen. Uma lo mhlaba nawuthi uhleti nawo labantu abangakhohlana ngoba bakhuluma letinto tema boyfriend nema girlfriend banyakatisa luthando. Banyakatise nala kuwe. And Satan make sure ukuthi nawe uyakunyakatiseka nala kuwe. But all you need to do is to say, God, moyo ingcwele unami. Uthi desinganyakatisa luthando. Isikhathi singakapheli. You will be able to go through the processes esikolweni. Ecetha isikolo, ugcine university, ucetha nase-university. If ulalele lokho. Amen. If you pay attention kulokho, inkosi isibusise. Amen. Kulamalanga lawa-ke noma kuletikhathi leti, ngetikhathi tethu wabonakala ngathi usilima nangabe ungumfana njengathi wena uthi girlfriend uthiwe hey ulibele. And basho vele nalokuthi ulibele basho ngemlomo benze nemamfombatana nawo akhona. Ngikhumbula ngesine nasiya nangicala kwe college bekade sing 25 eklasini 5 wala kube kunemamfombatana. Sometimes sibuthane into groups, send them a groups ngoba khona ama projects lesiwendayo. Nala mamfombatana lesinawo labo group now actually the same thing. Amen. Amen. But kumcoba abazalwane noma abantu abasha uhlala uNkulunkulu ilalele wonke. Hallelujah. Unemvuzo. Amen. Ngeke ngathi ukuthi wakho kutaba yini. But each and everyone uNkulunkulu umbekela umvuzo wakhe. And lo mvuzo loyo utawu receive usela emhlabeni. Labanye utawuthola ukuthi even nefamily yabo ayizange seyihambe ngemoto. Ibe nje nemoto ekhaya. Nguwe lo tokuqala ube nemoto. Hallelujah. Because the blessing lakunikele yona uNkulunkulu.
Amen. Amen. Mule rhythm ke lehlatshelwayo. Even netingoma netikhathi tethu ma rhythm bekahlukene. Nyani i-rhythm lesihlatshelwa the same song. We sing the same song but in a different rhythm. Yeah. Amen. So with that rhythm sithi ngahlala silalele namoya ingcwele ukuthi uthini. Amen. We need the infill of the Holy Spirit, bazalwane. The Holy Spirit noma moya ingcwele ukubeka liphawu. Labanye bathi isil. Mangabe uyayathi isil akufanani nangabe uthatha certificate noma sase university noma usifakwa isil. Isil awuyiboni ukuthi isil nawe ibuka ngamehlo ufuna uhambise ngesandla uthi. That's where you find ukuthi this is a seal. Yeah. Amen. Isil ingcebeta leliphepha lamagama leliphepha abhale la kuleli phepha. Yeah. Amen. Moya ingcwele ke ubeka that seal. That protects you. That takes you ukuthi wendlule etintweni lebantu noma ngenature yethu yenyama singakhona ukwendlula kubo. He transforms you ukwathi kwendlula etintweni lungakhona ukwendlula kuto on your own. Amen. Amen. Siphila ke esikhathini lapho ufanele umlalele kakhulu moya ingcwele. Lokunye lekufuna sibantu abasha nebantu abadala sikufunza. Ungadlali ngekukhuluma ngetemithamo on the opposite sex. Yeah. When you are with the opposite sex umzalwane ungadlaleli ukukhuluma ngetemithamo. When they start discussing those things, you better excuse yourself. Because you are not part of it. Waqala wadlala ukukhuluma ngakho wenda baba. And that is how the devil alimate ngabo bantu abasha. They come and they talk about it. Now ungene ekhaya and talk about it. And then off you are gone. Uhambe nathi ngose isibusisi. Hallelujah. Amen. UNkulunkulu ke unema standards bazalwane. Lama standards lokule ukukhuluma ngonyalo kulama standards aNkulunkulu lawabekile. Umhlaba une standards sawo lesithi cha lesufike nje la you can branch uthathe ne short term kanti uteke uhambe uhlale ekhaya uyateka futhi noma bangaki nalo uyaluteka nalo but God has a standard. Uhlala asho umpostoli la athi thathele. Hallelujah. Ukuhamba nenkosi akusiyo into lelula. And naloku thathele is not a simple thing. It's not as we speak about it, uthi thathele. You do that once. Standard saNkulunkulu sho. Sithi you do that once. Now ungena emshadweni ungene once senyokwehlukaniso wabo. Amen. Ngibo ngithi ungalunyakatisi uthando isikhathi singakafiki. Amen. Uma kwendekile wanyakatisa uthando wasifihlela waze washada. Through the whole life udaba naleyo nkinga le. Leyo inkinga yokwenda njalo is that utawutana umuntu ongakasinziswa. Utomenda abe ngumfati wakho. Tivuke inhlupheko ule bantwana ahambe aye kuma altars akhe. Njengoba abafati lesibabonako labafati ba Solomon. Lebe bana ama altars abo bebabuyela kuwo. Bagcina nomuntu omdzala lo Solomon asaphumile naye asaya nakulama manje. Kancane you will be driven away from a content uNkulunkulu yokwethembela uNkulunkulu into the other altars lakhona emhlabeni. Amen. Emastandard aNkulunkulu akasiwo la easy. But moya ingcwele uyakwenza ukuthi abe easy.
lijoke lakhe uthi Jesu lilula. Yeah. Because lijoke lakhe uthwala naye. Hallelujah. Uyakuthwalisa. Yes, Lord. Awendlulise kule inkinga lo inkinga lohlangana nayo. Sihlala ke bazalwane kule standard saNkulunkulu sisi-maintain njengoba sinjalo. Because God does not change the standard sakhe. Usimaintaina njengoba sinjalo. Nakathi yena the standard sakhe sinje we are going to maintain njengoba sinjalo. Yes. Akusinge ukuthi usilinda nje. Yeah. Amen. Jesus. Thank you, Jesus. Libandla bazalwane ligcina noma munye because uma ngabe kunamunye umuntu omusha kusesekonzweni abantu abasha lo maintain the standard saNkulunkulu and another one ede naye maintain the same standard. Those people kune succession baqhubeka phambili. Lamva kwabo bashiya konke ku straight. But nangabe unalabahulisa inyawo labaphambatisako bahle basilandzela standard nakusuitha bona babuye bangasilandzeli nangabasiyoni kuba nelibandla lelithutayo. Amen. Sicela uNkulunkulu asithe bazalwane sinabo abantu abasha nalabadzala bakhona. But we are all expected to maintain the standards of the Lord. Amen. Amen. Emsila ushito wamceza nakathi wafike wabuka lombumbi abuka lwaphihlika lona lonzima waphindze futhi wathatha walibuma uNkulunkulu ademonstrate what he does to us. These days accessing uNkulunkulu notasinika kanga umoya ingcwele sosinikethile songathi. Yes, no. Umoya ingcwele losibumbayo. Asende sibe ngilento lafuna uNkulunkulu ukuthi silengele. Amen. Hallelujah. Umgcoka abazalwane ulalela moya ingcwele. Umlalele day in, day out. Amen. Lithi live lenkosi ungamdzabukisi moya ingcwele. Once wamdzabukisa, that is where la wehlukana khona ungakho ukhona khona kwenta into zasemhlabeni. But nangabe ungakamdzabukisi moya ingcwele uyakutshela ukuthi la utabana nabo uphupho. We survive kuze kube la because of moya ingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ngicela sifunze bazalwane sifunze ukuthi tono bazalwane ngithi uNkulunkulu uyatenyaya so. But lesi lengikhuluma ngaso lamuhla lele ngithi abantu abashafuna basibalekele bangalivusi futhi uthando kuso. Lulimete kakhulu, lulimete iyouth, lalimata kobabe, lalimata everyone across the board. Amen. Ngicela sifunze 1 Corinthians chapter 6 sifunze verse 18 to 19. Base Korinte bekucala chapter 6 verse 18 to 19. Sihloko sithi umtimba wethu ulithempeli laNkulunkulu. Balekelani ibugwadla nebupheni. Yonke into latendako umuntu ingephandle komtimba wakhe. Kodwa logwadlako noma lophingako wona umtimba wakhe. Anathi yini ukuthi umtimba wenu ulithempeli lamoya logcwele lohlala kini lena memukela kuNkulunkulu nekuthi futhi anisibo benu nine nibaNkulunkulu.
Amen. Amen. Hallelujah. Lo mtimba wethu uthi umpostoli Paul lo mtimba wethu uthembele kuNkulunkulu. My God. So we need to treat lo mtimba as such. Simtreat lo mtimba as ithembele kuNkulunkulu. Amen. That's why nje umtimba wakho noma usolo ukuthi ubheke because lo mtimba temple laNkulunkulu. Amen. Usolo ukuthi udzakise lo mtimba. Amen. Hallelujah. Ithembele laNkulunkulu. Umzalwane noma umuntu omusha must remain sexually pure. Amen. You will remain sexually pure until uzushade. Yeah. Uthi ungangena emshadweni then you are free to ungena kuleyo nkonzo. Amen. Hallelujah. Noma namuhla abazalwane sebangathi bakwenza ifashion. Njengoba sesathi nje ukuthi ukhona nalabanye lesibevile nakuledo bakhala ngokuthi lo mfundisi lebekashumayela kulamalanga lo Rodney Bayimani bekathi uyingodi abahambisana ngokuthi bebulilile babuye bathatha. Then nabaphendula laba bebulili bathi leyo ndzaba leyo ayisiyo yemakhola. Indzaba yahulumende. It's the government that should deal with that. Emakhola angahluphi ngaleyo nto. Amen. Siphila abazalwane umhlaba soguquke kakhulu kule ngoku bintolo and is continuing ukuthi uguquke and urothe. Singamoya engcwele Hey, Jesus. lotasisida My God. lotasenasimelane sikhona ukuphambana necrowd. Kulukhulu bazalwane ukuphambana nebantu abanyeni. Mawena into leyehlukile emangweni unalabanye uthatheka njengesihlalo. Amen. Nawena into lengakafanele noma lebonke abantu bayipraise wena uqhamuke ube against yona ubukeka njengemuntu lo against everyone. Even in family yakini emndenini mabathi ukhona la kufanele nendlule khona uthi wena wedlula khona bahlahle emehlo bakubuka ukuthi ubani wena. We need moya engcwele notakunika spirit akuphe amandla to go against i-crowd lefunayo. Jesu bazalwane wasenele example. In fact bekade demonstrate ukuthi nawufuna kuyezulwini noma ukuphila impilo le complete uNkulunkulu kufanele wenele. Amen. Jesu unetigaba lendlula kulo. Ngiyamangala all the time. Nawukhumbula ukuthi Jesu kuta John umbhaphathisi uthi John umbhaphathisi nangabe athandazela Jesu lapha uthi lo iwundu laNkulunkulu. So yaboshwa John umbhaphathisi. Nangabe ushiwe John umbhaphathisi uthi kuJesu nguwe yini. Amen. Nguwe yini uMesaya. Amen. Lo muntu intolo uconfirmile ukuthi nguye. Lamuhla soyabuka athi nguye yini. Sizathu songene wafika laphambana naye khona. Herode ufuna ukumbulala kaNkulunkulu unezindlela zakhe umuntu ngamunye ngamunye. Kukhona umuntu langeke aphile impilo lemnanzi la emhlabeni. There are people who will live richly. Babe nabo konke. Labanye ngisho bangakholwa nekukholwa. But nje iwealth uNkulunkulu ayibeke kubo. Wena into ngekuthanza kwakhe. Amen. Uma singafika la simathe khona ukuthi uNkulunkulu wena into in his own uthanza kwakhe. Amen. Nakuthiwa uNkulunkulu ubeka ahlise emakhosi, uwabekile wabuye wehlisa. It give others
ukuthi baphile luxuriously. Labanye akuphilise ngendlela labaphilisa ngayo, but le ndlela labaphilisa ngayo i-example yokuthi umuntu lo uMkristu ufuna aphile kanjena akafika kule situation lenjengale. Amen. Asangawela kuyo leyo situation leyo ahambe ayongena awuhlala naye endumisweni uMsisi. Hallelujah. Hallelujah. I-problem yabazalwane noma yebandla ukuthi sithanda kakhulu ukuhlala la emhlabeni. Amen. Ngalesinye isikhathi timo lesihlangana nazo tibita ngathi ngabe uyakhwesha la kubani. Nabantu nabakuba bathi siyakwati intolo bonje. Kodwa akwendi ngani different. Amen. Amen. But uNkulunkulu usibitele kuloko lasibitele kuko. Amen. Sehlukile bazalwane. Asingafuni kufana nabo. Amen. Let us not sibe ne-desire yokufana nabantu belizwe. Amen. Hallelujah. Sathane bazalwane ukubopha noma ngabe ufunze kangakanani. Akubophe. Akanenzaba. Umuntu wesaba inyoka. Umuntu ofunzile angayibona hey say disaster. So ibonile inyoka lenje. Yes. UNkulunkulu bazalwane ngelinye ilanga ngakhala kunyembede I will talk about my story. Bazalwane angithanze ukukhuluma ngezinto zami, but I'll talk about this one. Bafundisa umntwana bazalwane. Mina once in college in South Africa, I was having a scholarship. Bamfundisa wake. Bamfundisa bazalwane aselena malanga arrange la school fees bekamadi vele sibhadala semali. They were informed because I made the arrangement and I was laughing sebenele inkampani and the company yakhe kusemkuphi. Whatever abakufuna bekavela ukusha khona. Waqedza university wasebenza ebhanki. I was shocked. Uyahamba bazalwane not very long ago. Lo mhlaba somthethe bazalwane sofuna kuba sakho. Uyahamba baye ekhaya, nakafika ekhaya uthiwa kude noma wena la. Uyabona bathi kufanele ukhulume emathuleni. Base kufuneka ugogo wakho lomkhulu atokela ukukhuluma la. Hey, bamtshela bazalwane mabheka ngathi angikufunziselanga lokho. Mina ngakhipha imali yami ngakufunzisa wena. And now you have your profession. Just tell the uthi ngibani lelo sho nje. Uthi ngemshobabe nama kuyadi mina ukuthi mina indlela yami ibheka. I will not go and talk to them. Over my dead body. Ngisho bazalwane ukuthi indlela sathane yasebenzisa ngayo bantu these days. Siphila esikhathini la sathane afuna ukucisha konke la kubekile uNkulunkulu wasendela wona. But isidinga bazalwane uhlala uNkulunkulu. Uze sihlale kuye imihla nemihla sidinga amandla kaMoya Ngcwele. Ngeke ukuthi bazalwane we need to focus more. Ekufuneni ukuthi ungabe Moya Ngcwele umdirectile kunaphe ngifuna kuwe. And sihlale more ekulaleleni iphimbo la Moya Ngcwele. Moya Ngcwele utangitshela mina emaphutha ami differently from this other person. And namtshela Moya Ngcwele ngeke ngibe offended. Namtshela umuntu am-offend. But Moya Ngcwele ngeke ngibe offended. Nakangitshela yena ndawo comply. Amen. Bantu abasha ngikuthi yini, there's still a long ukuthi ngimeleni ihamba. But you need Moya Ngcwele. You need also to obey uNkulunkulu. Ngeke obey uNkulunkulu without the blessing noma infilling of the Holy Spirit. Who was this process?
We need more ingcwele ukuthi asiside nawe again nathi njengebandla. When sesiphasi bazalwane, moya ingcwele uhlala on one person ayiphakamisa. Then you always bypass all the traps lawa abekile Satan. And isifike la kulo asibekele khona. Amen. Enkosi isibusise.